Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Sa kawai pat kasian jam ke baka sarkar Meghalaya Klasim ban kentiu ya ke kot ke khia ha ke jela. Kham tam ke jing man to ya ki nong snong. Kadai halor ke jing pan khre ban pantri kam no ya ke free drugs policy ha ke ni ke jela. Leng ba ka ni ki pat ba ki nyo ya ki dawai ha ba ki pang ki sitom. Banyak keren halor ke free drugs policy ke sarkar Klasong jelang ru ha ke khatsau terik manta bna jembang arajar ke khandai. Ya ke bala penyai do menteri rang ba ke jela ukon rat ke sangma. Ringkat ke jingdan lang Menteri Sarkar berkemi ia ketnat ke kot ke kia uba AL hang bat ki wei di ki officer jong ni ketnan. Leng ba kani ke polisi kindan hadu nyo po arjat ki dawai bam don kam ban siu pisa. Bat nak benta kani ke Sarkar kan hab ban pelun sispa keluar tingka man laos nam. Yang sim sure ya ke sistem. Kumno ban build up in system, kumno ban monitor ya ke by indents and distributions of medicines from level of DHS to DMNHO to CHCs and BACs level. The last of two, system is very good. Then likely we are going to introduce the free drug policy. Kamu try ke pisahkan haban pilot to ensure that free medicine reaches 72 items of medicine. Minimum we need 100 crores to spend only in a free drugs policy. Distribution of free drugs. Now we are working out the modalities. Once the modality is suitable in place, then definitely we are going to introduce for benefit of people at large.